Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsa. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and buy, and the Talitana Parong and Mbula FM, but number 2 and a set. Mbula FM, number 2 and a set. Ni sambule binaka, se koyongo na pagaleleka ni nonde tukutuku na mbongende ndai. Nama kimena tumbu ni sauni waiwai na mbongini kuwa, waritaka na ministani beboli faya square, ni tumbongo ebu mai na kena sianga ni ndei na ilabo se international currencies. Na tinika rua na mbongini lebu ni kuwa, esa na tumbu ni sauni moto spirit na tinika rona sende, gori mai nanduran dola tolu sangulka wala na sende, ki nanduran dola dhiwa sangabuluka 5 na sende. Premix na tumbu mai na nanduran dola ono sangabuluka 7 na sende, ki na nanduran dola dhiwa sangabuluka 5 na sende. Karasini se kerosene na tumbu na nanduran dola tolu sangabuluka 1 na sende. Kana tumbu ni sauni diesel, ki na nanduran dola ono sangabuluka na sende. Na tumbu telangani sauni kasi na silinda wa 0.5 na kilogramu, ki na tinikabana dola, tinikabana sende. Ia silinda tinika rona kilogramu sana lagi toka sara na kena isau na tolu sangabuluka $7 vitu sangabuluka dona sende. Ia waritana pun lewani matambosi ni Commerce Commission Joel Abraham ni rato na reda matua meka kuwa ni lebu na beka elabaki bei randa boli. Erto waritana pagalislesi na ngari ni koula mai batu koula ni non ratango makina tamata takadaka endura tikina e pambimbita kitiko na ngaunongo na matambose. Ia rato ambose bata na pagalislesi na ngari ni koula kena tamata tambana ni ombula na kena bita nota ke bunga na tikina kabuna na kena mai songa na ngari ni koula na mbongi ni tu city. Sianga ni sebata rai me tomani na takadaka na ngaunongo kasa tomani tiko na pandindike mai na tambana ni ombula na maki me na badabari na pandindike ongo na vida na madhawa mayongo. E mga matatataga na ministeri ni Mbula ni na tautubata na isau era na somikina na buniwai era ngole may balangi mera may bengarabi e nondo banua keira na buniwai e biti. Karitaga na ministeri ni Mbula Rosie Akbar ni sa tomanitigo na ngaunongo na dhakadhaka e na nonrakau may na buniwai may India mera na may bengarabi e na nondo banua. E na ngole tiko Akbar ki India na bula meongo na kena laki boedur na vital noa keir na buniwai na ngandrebi mera na mai bengarabi biti. Kura Akbar ni sa takatigo na ngaunongo na ministeri ni Mbula na kena pa binakataki na bengarabi ni tambani ni Mbula na nonda banua. Kinang gito, may rawata ni mateni metali koula na sotsota ni Coca-Cola Games na ambaki ongo o mari dhambai may na kornibuli na Richmond High School may kandabu. Rawatombay na Junior Girls Javelin ka tolu sangabuluka bitu poindi tolu na mita na balabu ni banua adokina na nona idhoka. Ia mateni koula beira na dhaurabou may rawata o mua dhabuilati may Londoni na senior boys shot put. Na tomani tiga na singani mataka na soto ongo. May dhabekir na pagleleka ni nonda tukutuku na kende kuri raunio na sema na steseni na Radio Fiji 1 kay Mbula FM. Ni pwedeng binaka. Sa Arnayana, oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira. Sa aama pinakantin na dawa ama na Radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya machona penentari watu ang dawa ro na Radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini Nambuli mana FCC imba ondo talitaka na Radio Fiji 1. Dalam polis matawalu susunemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba. Na Radio Fiji 1 nandu mo ibiti na bonga ni BNN.